Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Awwal al-Awwalin ya Akhir al-Akhirin ya Dzal Quwwati al-Matin ya Rahim al-Masakin ya Arham ar-Rahimin. La ilaha illallah al-Hayyul Karim subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa 'alaina maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. La tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ديننا دين النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وأعمالنا أعمال صالحين ونياتنا وقصورنا وقراءتنا من سورة الفاتحة وفي الفضيلة القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami ampun membangun dosa-dosa kami ya Allah. Untuk ampun membangun dosa-dosa kedua musyrik kami ya Allah. Nusayang ke koma ayah kamu wahai Allah lagi nusayang ke kamu dari ubud sampaan melayu wahai Allah. Yang hana sempadan kamu bala jasa koma ayah wahai Allah dan hangit kamu bala jasa yang berdua wahai Allah. Mungkin dalam Islam sawaba ma qara'na dalam surah Al-Masyar suratul Fatihah yang kamu bacanya dalam seumpama fadilah Al-Quran Al-Karim yang kamu bacanya ya Allah. Nugulapang alam barzah alam kubur syikamu ya Allah. Nuguhampun bangun dosa-dosa almarhum dan almarhumah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Tuhan kamu Islam tauhid dan ma'rifatullah ba'dahu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kamu buka hijab tirai pembatas antara kamu dengan dunia ya Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin ya Allah ya Tuhan kamu puji kamu jalan bandung golongan ulun yang bertakwa ya Allah. Allahumma ja'alna minal zakirin ya Allah ya Tuhan kamu puji kamu jalan bandung golongan ulun yang
الذكر يا الله. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami puji kamu ya bantu golongan guru-guru yang bermujahadah berjalan terus ya Allah. Allahumma ij'alna minas sabirin. Ya Allah, ya Tuhan kami puji kamu golongan guru-guru yang sabar ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, ya Tuhan kamu nukutul rahmatmu dengan fadilah Al-Quranul Karim ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu selindung kamu nyobon dengan kalimah doa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu selindung kamu nyobon dari fitnah akhir zaman yang ada ridai ya Allah. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami karuniakan kami anugerah keluarga dan nasab keturunan kami ya Allah adalah keturunan yang cinta padamu ya Allah, adalah keturunan yang cinta kepada Al-Quranul Karim kalamullah ya Allah. Berwujud keluarga kamu keluarga yang benci akan tarikatullah engkau ya Allah. Berwujud keluarga kamu keluarga yang benci akan kalam ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.